Igihugu ushobora kwambuka utarinze kumara amasaha menshi mu modoka. Igihugu kidafite inyanja, kidafite ikibuga cy'indege mpuzamahanga kinini nka bya bihugu byinshi, kidafite igisirikare gisanzwe, kandi abaturage bacyo bose hamwe ntibagera no ku bihumbi 100. Ariko icyo gihugu gifite amabanki akomeye, ubukerarugendo bukomeye, imisozi ihanamye, ibiyaga birenga 80, imodoka nyinshi cyane ugereranyije n'abaturage, kandi gifite uburyo bw'ubutegetsi budasanzwe ku isi. Uyu munsi turajya mu gihugu gito cyane cyishe hagati ya Espagne n'Ubufaransa, mu mutima w'imisozi ya Pyrenees. Iki gihugu nta kindi ni Andorra. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Andorra iri mu Burayi, mu majyepfo ya Espagne, ikaba mu majyaruguru y'Ubufaransa. Ntabwo ifite inkombe z'inyanja, nta cyambu na kimwe ifite, nta nyanja ikora ku butaka bwayo, ariko ahantu hose uhindukiye usanga imisozi myinshi. Andorra ifite ubuso bugera kuri kilometero kare 468. Ni igihugu gito cyane, ariko ikintu gitangaje nuko ubuso bwayo bwiganjemo imisozi miremire. Ubutumburuke bw'igihugu ugereranije n'inyanja buri hafi metero 1996. Ibi bituma Andorra iba mu bihugu biri hejuru cyane mu Burayi ugereranije n'ubutumburuke bwabyo. Iyo uri muri Andorra ntabwo wumva kuri mu gihugu gito gusa, wumva uri hagati y'imisozi. Aha niho inkuru itangira kuba idasanzwe. Amateka ya Andorra ntabwo atangira mu mwaka w'1993 nk'uko bamwe bashobora kubitekereza. Mu mwaka w'1278 habaye amasezerano yiswe First Pledge, yashyizweho umusingi w'ubusugire busangiwe bwa Andorra. Nyuma mu mwaka w'1248 haje indi ngingo yongera gutunganya uko igihugu cyayoborwaga, harimo n'ibijyanye n'ubutabera n'izindi nshingano. Niyo mpamvu iyo tubaza imyaka uhereye ku mwaka w'1278 kugeza mu mwaka w'2026 tuvuga ko Andorra ifite hafi imyaka 748. Iyi myaka ni y'amateka y'ubwo buryo bwihariye bw'ubutegetsi, ariko abantu bari batuye muri aka gace mbere cyane y'uwo mwaka. Ni ukuvuga ko mu mwaka w'1278 atari wo mwaka abantu batangiriye kubaho muri Andorra. Ni umwaka ukomeye cyane mu mateka y'ubusugire bw'ubutegetsi bw'igihugu. Ikintu rero gitangaje ni uko uburyo bw'ubutegetsi bwatangiye mu gihe Uburayi bwari bukiri mu bihe bya kera, ariko Andorra yarabukomeje kugeza muri iki gihe. Aha niho Andorra itandukanye n'ibindi bihugu byinshi byo ku isi. Andorra ni parliamentary co-principality. Ni ukuvuga ko iyobowe nk'abantu babiri nk'abakuru b'igihugu. Umwe ni Bishop wa Elguer, umuyobozi wa Kiliziya Gatolika wo muri Espagne. Undi ni Perezida w'Ubufaransa. Uyu munsi iki gihugu kiyobowe na Bishop Joan Enrique Vives Sicilia ndetse na Emmanuel Macron. Ni ibintu bitangaje cyane gutekereza ko Perezida w'Ubufaransa, kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi, ari umwe mu batwari b'igihugu gito cyane cya Andorra. Ariko ntibisobanuye ko Macron yicara muri Andorra buri munsi ayobora abaturage. Andorra ifite inzego za demokarasi n'ubutegetsi bwayo, ifite guverinoma, parlement ndetse ikagira constitution. Ku itariki ya 17 Werurwe 1993 abaturage ba Andorra batoye itegeko nshinga rishya muri referendum. Iri tegeko nshinga ryahinduye igihugu kiba igihugu cya demokarasi, igihugu kigendera ku mategeko, kandi ubusugire bwacyo bukaba bushingiye ku baturage. Niyo mpamvu mu mwaka w'1993 ari umwaka ukomeye cyane mu mateka ya Andorra ya none. Kandi ku itariki ya 28 Nyakanga 1993 Andorra yinjiye mu muryango w'abibumbye wa ONU. Bivuze ko nubwo ari igihugu gito cyane cyaje kugira umwanya wacyo nk'igihugu kigenga mu muryango mpuzamahanga. Andorra ntabwo ituwe n'abantu benshi. Mu mwaka w'2025 banki y'isi igaragaza ko abaturage bari bageze ku 82,904. Ariko intumbero z'inzego za Andorra zari ziteganya ko abaturage bashobora kugera hafi ku 49,343 mu mpera z'2025. Bitewe nuko imibare ikoreshwa n'inzego zitandukanye ishobora gutandukana bitewe n'uburyo ibarwa. Icy'ingenzi ni kimwe: Andorra ni igihugu gifite abaturage bari munsi cyane y'ibihumbi 100. Mu gihugu gito nk'iki abaturage bagera kuri uwo mubare baba hagati y'imisozi miremire. Ururimi rwemewe muri Andorra ni Catalan, ariko iyo ugendeye mu mihanda yayo ushobora no kumva cyane Icyesipanyol, Igifaransa, Igiportugais, ndetse kubera ko iki gihugu gituranye na Espagne n'Ubufaransa kikaba gifite abandi baturage benshi bakomoka hanze. Ni igihugu gito ariko gifite uruhurirane rw'indimi nyinshi. Noneho reka tujye hejuru cyane. Umusozi muremure muri Andorra ni Coma Pedrosa, ufite ubutumburuke bugera kuri metero 2942. Uyu musozi uri muri Coma Pedrosa na Chapak, ahantu harinzwe cyane, afite ubuso bwa kilometero kare 15.42, kandi aho hantu harimo amashyamba, ibiyaga n'imigezi y'amazi amanuka mu misozi.
Iyo ugeze muri izo mpinga z'uwo musozi uba uri hafi kilometero 3 hejuru y'inyanja. Tekereza nawe urebye hasi, imidugudu n'imihanda bikaba biri kure cyane munsi yawe. Niba waratekerezaga ko igihugu gito nk'iki kidashobora kugira ibiyaga byinshi, waba wibeshye. Andorra ifite ibiyaga n'ibidendezi birenga 80. Byinshi muri byo bikaba bifite inkomoko mu bihe by'ibibarafu byashize. Kimwe mu biyaga bizwi cyane ni Lake Jukla, ari nacyo kinini muri Andorra, gifite hafi hegitari 20. Hari kandi Tristenia Lake, hakaba Pesos Lake, hakaba Engorasters n'ibindi byinshi cyane. Ikindi gitangaje nuko byinshi muri ibi biyaga biri hejuru cyane mu misozi. Amazi meza, imisozi miremire, urubura, amashyamba, niyo mpamvu Andorra ari ahantu hakurura ba mukerarugendo cyane. Aha Andorra nayo ifite indi mibare itangaje. Mu mpera z'umwaka wa 2025, umubare w'ibinyabiziga byanditswe muri Andorra wari hafi 104,700. Muri byo harimo imodoka zisanzwe zigera hafi ku 70,657 ndetse n'amamoto n'ibindi binyabiziga bigera hafi ku 19,737. Iyo bigeranije n'abaturage usanga hari ibinyabiziga bigera ku 1,100 ku bantu 1,000. Ni kuvuga ko ku mpuzandengo ibinyabiziga byanditswe bishobora kurenga cyane umubare w'abaturage. Kandi kubera ko Andorra ari igihugu gikundwa cyane na ba mukerarugendo, imodoka nyinshi cyane zinjira mu gihugu ziturutse mu gihugu cya Espagne ndetse n'Ubufaransa. Mu kwezi kumwe gusa kwa Kamena 2024 habaruwe imodoka zirenga 346 zinjiye muri Andorra. Tekereza igihugu gifite abaturage batagera ku 100,000 ariko mu kwezi kumwe hakinjiramo imodoka zirenga 300,000. Andorra ntabwo ifite ifaranga ryayo ryihariye, ikoresha amayero. Mu mwaka wa 2011 Andorra yagiranye amasezerano y'ifaranga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, bituma euro iba ifaranga ryemewe muri icyo gihugu kandi Andorra ikemerwa no gukoresha ibiceri byayo bya euro. Niyo mpamvu ushobora kubona igiceri cy'amayero 2 cyangwa 1 gifite ibimenyetso bya Andorra. Banki y'isi igaragaza ko GDP per capita ya Andorra yari hafi 54,292 ku muntu umwe mu mwaka wa 2025. Ubukungu bwose bw'igihugu bwari hafi miliyari 4 z'amadolari muri uwo mwaka. Nubwo igihugu gikize gutyo, ubuzima ntago ari ubuntu. Ikibazo gikomeye Andorra ihura nacyo ni inzu cyangwa ubukode ku giciro abantu bashobora kwishyura. Mu mwaka wa 2026 guverinoma yatangiye gahunda zo gufasha bamwe mu baturage kubona inzu ya mbere, ndetse impuzandengo y'igiciro cy'amazu yari muri gahunda imwe igeze hafi ku 470,375 by'amayero. Andorra izwi nk'igihugu gifite umutekano mwinshi ugereranije n'ibihugu byinshi, ariko kuba igihugu gifite umutekano ntabwo bivuze ko nta byaha bibamo. Hari ibibazo bijyanye n'ibiyobyabwenge, uburiganya, ibyaha by'imari, kunywa inzoga cyangwa ibiyobyabwenge, ugatwara imodoka n'ibindi byaha bishobora kubaho nk'abandi. Kandi kubera ko Andorra iri hagati ya Espagne n'Ubufaransa ndetse ikaba ifite ibikorwa byinshi by'imari n'ubucuruzi, inzego z'umutekano zigomba kwita cyane ku byaha byambukiranya imipaka. Andorra ifite gereza imwe nk'ikigo gikuru cy'imfungwa, izwi nka La Comera. Ku itariki ya 31 Mutarama 2025 yari ifite imfungwa 72 gusa. Muri bo hafi 44.4% bari bafunzwe bataracirwa urubanza, naho hafi 72.2% bari abanyamahanga. Gereza ifite ubushobozi bw'abantu 154 gusa, bivuze ko icyo gihe itari yuzuye. Iki gihugu gifite abaturage bari hafi 90,000. Gereza imwe n'imfungwa 72 ku mibare iheruka yemejwe. Andorra ntabwo ari igihugu cy'ubukerarugendo gusa, ni igihugu cyubatse ubuzima bwacyo ku bintu bitandukanye: ubukerarugendo bwo mu misozi, skiing n'imikino yo mu rubura, ubucuruzi, ubukungu n'imari. Ndetse mu gihe cy'ubukonje imisozi yacyo ihinduka ahantu haza abantu benshi baturutse hirya no mu Burayi.